Iskay patampim Tribunal Constitucional wasi hatipasqa sentencia hispichiyta María Antonia Díaz Cáceres Quichua simirimaj warmipata kaynapi riqsinankupaq sichusma estadupaq llamkaq wasikuna hinallataq privadukuna llaqtamasinchik hawaqkuna Karuas provinciapi Ancash sulkasuyupi Quichua siminkupi yanapachkankuña. Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional Umalliq niykamusqa mapa etnolingüístico hinallataq inei wasipi yupaykuna tarisqanpis rikurin Karuas provincia Ancash sulkasuyupi tiyaqkunas hayllas Quichua simi tarimanku. Magistradukuna hamutayninpi tupachisqaku llapa umalliqkuna rimanankupaq hinallataq Quichua simita rimachinankupaq wasinkupi yachay wasinkupi chaynallataq llaqta runata yanapaspa estadupa llamkana wasikunapipas privadukunapipas Karuas llaqtapis rimananku. Rimariykamusqaku Darío Chávez Ramírez Karuas municipiomanta hinallataq Jordan Morales Dávila Dirección de Educación Intercultural Bilingüe Wasimanta. Apakusqa kay audiencia iskay punchaw junio killata iskay waranja iskay chunka hukniyuq wata.